Chief Minister Puzoram Thanga e ruwa po na thubuai chu voin khan Prevention of Corruption Act nuaya Special Judge-in angai tua. MNF President Chief Minister Puzoram Thangan Congress Party chu Mizoram chau ni lo rampuma an ta chle a President nei lo vin shwai tu lubulin an ommek ti asoi. Sibai ule tona chanchin kim changzokin Chief Minister Puzoram Thanga e ruwa po na thubuai chu voin khan Prevention of Corruption Act nuaya Special Judge Puthang Lian Manguite in angai tua. Puzoram Thanga thubuai ngai tua na hian he thubuai ya thushetu te pahni chu thuzo fya turati ni ma se inge moro kholna awangin courta anin lan theilova thubuai ngai tua tu Special Judge Puthang Lian Manguite chuan thubuai hi thale August de sompali ngai tua chunzom turin ati ani he thubuai sarkar IO ading Public Prosecutor pu alarem ra ta hne na changa Zonet Don Danim, Puzoram Thanga thubuai hi MNF Sarkar masa in kumsang hi pariata mipui in dodel na project MEP akalpui na a Agriculture Department kaltlanga Mizoram Venus Bamboo Product Private Limited ne na cheng nuai somnga champhai le na lan Grape Growers Society ne na cheng nuai somrat pathum ve loan manga pe kan ni chungchang ani a MEP in kaishwana danin asoi angchuan MEP poisa hi loan manga pek chwa thei ani lova hetiang ani laya loan manga sum chanem tak pek chwa ani chungchanga thubuai thelu ani a Vigilance Department chuan kumsang hi pakwa khan Anti-Corruption Bureau ne na thubuai chui phalna ape a hemi ang hian ACB chuan thubuai hi chuyim kumsang ni som pathum January thla khan courta thubuai chuina charge sheet a thelu tani zona changin sarkar ukil Public Prosecutor pu alarem ra ta chuan he thubuai hi MEP summan diglo na chungchang ani awangin Puzoram Thanga chau ni lo khati laya Agriculture Minister pu H Ramoile Chief Minister Advisor Pulal Zava po thubuai siam sak an ni ti asoya he thubuai chungchanga sarkar lam in soifiana a chuan MEP sum hi loan manga pek theilo ti ni ma se chanpuina granting aid anga pek thei ani thunga he sum hi chanpuina ang chawa pek chwa ani chuan adong tu ten na an tho chat lo pha lo na awangin loan anga sum hi pek chwa ni in sarkar lam chu a in soifia ani Court Chief Minister Puzoram Thanga thubuai ngai tu ana hiana ma chu court in lan lovin ai o in ukil pu W Sam Joseph in lanani MNF President Chief Minister Puzoram Thangan Congress chu Mizoram chau ni lo rampuma an tla chle a President nei lo vin shwai tu lubulin an ommek ti asoi ex Mizo National Army General Assembly chan mari wai me hola voina neya thu soin Puzoram Thanga hian Mizorama Congress chu pathian program akal anga insoin zuan zwara sangni som pathuma changa sangni som parat in kara zuzor chungin police zanga chuang le civil mi po sanga achanga sang sari in karan thi manani ati Puzoram Thanga hian in thlan masaka rigging manga MNF te MLA an pek phalza cha pathian in Congress Party chu MLA apeveta ti asoya ramchunga state changshanga ro an rel na a po an buai chho hle ani ati Puzoram Thanga hian Congress thil ti dan chu chung lam du dan ani lo wangim aro rel na aron thleng ti asoya MNF chu pathian le kan ram tan ti zalena swal tu an ni ti asoya he hi an ro puina le an chwan tu nei chunani thu soyim tuna mi te hian chom nung zel turin asomani ex Mizo National Army President puro chungnunga kai shwai Assembly a hian Home Minister Pulal Cham liana po in thu soyim ramtana zalena swal tu te fiam thu thona na mang anom chin chwan aril ru atina chin ti asoya tu te emo phur thut le vai hwan wang ringo ta ram hnoya chuang kan ni lo ti soyim zalena tak tak swala be tu te an ni thu asoya zalena chu Mizo ten an pian puyani ati Pulal Cham liana hian mi puirem ti na in zalena an swala mi puirem ti na in rem na an siam le ti asoi nam martar nam sipai hlui le an chung te tan relo te a ataka pen chwa thei anin be sei di Home Minister hian asoya an tan engi motak an lati ani po in Mizo mi puin an thik arin lo thu asoi ex MNF Assembly hi Deputy Chief Whip Pularin tuanga sailo le puzo than tuanga MLA te po in an man puyani Azol Municipal Corporation in plastic bulhlo le bulhlo dang te thiar feldan to local council IO te anzir tir Segregation of solid and plastic waste chungchang zirhona a hian mayor pupi silal ming thanga chuan thlathar ni khata changa plastic panchi 50 micron chin noi lam khap ani dona hei hi National Green Tribunal in Smart City apwan to khoza te chu October ni ni achang chuan plastic free city ya in puang vek to tura ati wangani thuwa soya AMC po in ma ala chunzom ngalani ati mayor chuan plastic awanga harsana thleng thele khovel environment da khoi buai to dan te soyim an hmalak na tur chu aizol
mi pui te thop turin asomani AMC Commissioner Dr. H Lal Thang Lianan bol hlo pa ngai le plastic bol hlo big te la khom dan tura soifia a plastic waste management by law le solid waste management by law te AMC in nei to thuwa soim zero na hi deputy mayor Pularing Lianan akai shwayani Special Blind School dur tlanga middle horop chu na khol bun thar chu Social Welfare Minister Dr. Gebe Chuan voin khana hong middle te zirna in Special Blind School hi Samaritan Association for the Blind and Colony a Social Welfare Minister Dr. Gebe Chuan hian sorkarin pian phungarwal ban lo te digna le chan vo hum hal angai poimo a sorkar malak na a ham chana tam tak duana ni a an ma so na turin sorkarin theito pachwa zel don ti asoi Women and Child Development Director Vanal Pian Puyichuan Social Welfare Department po in Marchak State Braille Press Lian Bertur ane to thu soyim abun na turan boy pui mek ti asoy kumsang ni pakhat me ni khat khan Special Blind School hidinani a he school chang hian mi somni parugin HSLC an pass to a mi pariatin sorkar nakhet an muto ani tundin muna zirlai somni pakwa an nei meka sorkar lai pui nen changrualin zirlai te hi athon veka zirti ranni Buitali le Khamrang gas bottling plant in Kar Hwan Moi Bulkong Chaklam le minin National Highway 54 kong no chu lir thei kal thein sial tlangani he kong en kol tu PWD ho tu den hena changa Zonet thudon danim kong hi nimin tlai dar nga le achan vevel khan an sial tlanga he min nu hian silchar lampan tu lir thei tang khang te chwa nga lan ni a tu kindar kwa le achan ve thleng khan silchar lampan tu te hi tlang ti ran ni a he min nu hian aizo lampan tu lir thei te chwa chun zom nga lani kong hi du thu sama then fai alani lowa wangin lir thei tlan te hi antang nuala khol manga nam chwa zelan ni PWD ho tu te chuan an ruwa man ang chuan kong then na hi jing lamdar som le tlai lamdar thum in kar le zan lama dar sari le zan lai dar som pani thleng tho ani dona hemi hun chung hi chuan lir thei akal thei don lo ti an soi Mara Autonomous District Council Rural Lai Congress Party BJP anin chunlu ta kawangin Executive Committee ding lai chu dan kal ani di MNF Legislature Party in an soya MADC fu chut khom budget session nei tura telan tumlo thuan soi kumsang ni som pasari MADC General Election MDC nga ber Congress Legislature Party pu enza khai kai shwai chu juni som pakwa khan chiatin BJP Party anin chunglu ta BJP MADC Executive Committee loading ta chu MADC dan ding lai zo madin ani lo ti MNF yan an soya MDC ten thantlin ani na party chwa sana party dang an zom chuan member anni na li sakturani awangin Congress ticket thantlin member som pasari le nominated member pathum te chu an bang ngei turani anti hetiang hithil omdan ani awangin MADC ya danangin rural na akal thei to lo ti MNF Legislature Party hian an soya BJP kai shwai Executive Committee chu dan kaladin ani awangin an pom lo ti an soi MNF MDC te hi an chwai tu pu h silalmal soma zasain a hobani Excise Minister Dr. Gebe Chuan Excise Department Nwaya Thoktur Enforcement Staff Post Somthum Pathum Lak Phalna Mu Ani To Thu Le Chief Minister in Staff Somnga Panga Lak Bel Arem Ti Pui Thu Wasoi Dr. Gebe Chuan Hian Kolasip District Excise and Narcotics Department Mun Nimin Khan Lo In He Thu Hi Asoya Excise Department Te Thoktu Te Chu An Hnunga YMA member Chanem Tak Rui Hlodo Turin An Omreng Ti Shilim Rui Hlodo Konga Zamlo Turin Acha Ani Ministry of Jal Shakti in Ramchung State Dina Mantura Adwan Faina Kut Pui Swach Mahotsav Chu Voin Khan Vana Pa Hola Manani Kut Man Pui Tu Home Minister Pulal Cham Liana Chuan Faina Le Thiang Limna Twan Ting Nei Tur Chuan Mimal Tin Ten Tui Kham Khop An Nei Angaya Tui Kham Khop Nei Turin Sorkar Chuan Chan Ala Mekani Ati A Tui Na Hum Hala Tipung Zel Turap Mala Turin Mi Pui Te Asomani Faina Le Thiang Limna Konga Thok Cha District Pathum Aizol Champhai Le Se Chief Te Baga Village Council Thok Cha Tele Mimal Faina Konga Mala Cha Te Nena Minister Hian Loman Ahlana Ni Congress Chala in Chief Minister Puzoram Thanga Chu Sorkar in Rail Bola Ngai Tha Anpu Sorkar in MPSC Thuneina Achanga Alak Sakta Group B non gazetted post Satan na nalak tura written test paltlang to te tiktang khang relo turin sorkaran phuti ansoya MZP le MSU tenorna awanga Chief Minister in Council of Minister thu pas to ama thuwa soi chiatin
angai anga kaltang puile ni ro se ati lain MPSC lamin sarkar thupek sarkar hnuai thokin lo ti dang lam chi ani lo ti an soi thung chuan sarkar le MPSC inkara thu ati sai sa zawani anti a he buaina hi sarkar ho tu te in thla da wanga thlenga pu in Chief Minister chu ruwa chau boi pui lova sarkar in real boldan boi pui turin an phut ti an soi Mizo Joe Bull Chuina Symposium on Thin Lungti Mizo Academy of Letters le Intact Mizoram Chapter 10 Voin Khan and Board Sai MBSE Conference Hall Aizolane Soi ho na hi Art and Culture Minister Pu Arla Zirliana na man puya tu le fa ten chiang taka Mizo ni na an shat fya theina turim nam Joe Bull Chuina konga na sa zo ka mithiam ten chan an lak chulati thuwa soi ho na a hian MAL le Intact IO te ba ka Mizo mithiam tha tu Bull Chuina lama tuimi thuziak lama po sul no enge mozat nu chia to te an kal khomani Aizol ko pui paltlang tu National Highway 54 endik na kalpui me ka chaltlang li liveng bongkon San Mari West eden thar le hun thar veng te enfia non le ani GIG Motors mun motor sil na le workshop awanga kong sira motor da te dor le insang na bungrwa kong kamada nokte le MVI site officer motor driving license deal tu ten kong anti chep dan te endikani a amo phurtu te chu hun bitiam chunga mala tura sha tina pek le anni kong pui endik tu task force committee for removal of encroachment of National Highway 54 dia voa hian Aizol DCIO le PWD ho tu te baga Information Department Police le Traffic Police te ahwam chunga Local Council le YMAIO te antelani Mizoram Sarkarin Adin Horticulture Development Board in and Vice Chairman Professor Efla Nunmoya MLA Hovin Aizole Ache Vela Thai Kui Chianak Mun Nimin Khan and Fangkwal Member Paruk Omna Horticulture Development Board Hian Aizol Sairang Mual Khang Le Dar Khwang Ram Mualung Thuwa Thai Kui Chianak Muna and Malak na le na thote an ena an harsana sutkian dan tur soi Hovin Malak zel dan tur an enfia ani Bus and Car Operators Confederation of India Conference Mumbai aneya thusoin Transport Minister Puti Jela nun tuangan marsak biala mason na nasazoka athen theinan lirthei manga inkalpo na kongpui chane tura malaga ngai ti asoi Puti Jela nun tuanga hian ram chung mar chim chakle thanglama te marsak state te lirthei manga inkalpo na achatok lo hle ti asoya Mizoram traffic jam wanga harsana thlengchin tizia omtura two-wheeler taxi service tirani thute Mizoram motor horn me rickshaw turat lem thu te asoi langbok Zolnwama Tourist Lodge Sport Complex le Government Zolnwam College Hall sakthar de Nimin Khan Sports Minister Puroba Romoy Roy de ina honga tukin Khan mamita multipurpose indoor stadium sakna tur lunga phumbok Zolnwama Tourist Lodge honta khi chengnoi za somga pakhat point pariat pasari senga PWD in ansak ani a heta hian mi khwal thlen theina room pasari ria khom na chouka choeina hall khwal chon room le thil poimo dangte a oma he hi mi khwal thlen thei tura man ngalani Zolnwam Sports Complex hontak po hi NEC sum cheng noi zali som panga senga siamani a he complex a hian football ground baga pavilion hostel room paruk le in khel en na gallery a oma basketball le volleyball court po siam telani government Zolnwam College multipurpose hall thara in khom buat saya thu soin puroba romoy roy te chuan langkai ruam chu leilet tui khwa le thlai chin na atana mun cha tamna ani a MNF kai shwai sarkar hnuaya inkalpo na kongpuya chachho meka mipuiten anzirani photsuan mason na ain chan chozel donani ati Sports Minister ni Bokpuro Badro Moy Roy te hian tukin Khan mamit multipurpose indoor hall sakna tulunga phuma he hall hi cheng noi zali somruk panhi sengin phase 1 sakchan anianga achunga hian chunzan zomin volleyball basketball le futsal khel thei tura ruwa man ani Kumsang ni Pathum July tha achanga kumin April tha thlengin ser Chief Civil Hospital la ICTC Center a thisen endik sing ni sang li zanga somruk parukan oma anjinga zani somkwa in HIV shik an pai ti mu chwa ani drop in center zoram en tu pol buat saya ser chi patlom ngai pol te tana HIV AIDS chung chang zir hona a he HIV shik pai mu chwa za thi soilan ani a HIV dar zelo na tura malak na chi sang sang te mithiam te nan soifia a sub headquarters YML MHEP sub headquarters IO te VDP IO le ser chip khochunga YM branch changchang IO kalkhom te chuan HIV dar zel tur ven konga malak dan tur an soi hobani
ตะบุงเลอเฉเวลตุยเลียนตัวเดตาน Health Department in Voin Khana Thona in Entir na an buat sai chunudar kha thlengin puitling zan hi somnga le nau pangza an vain mi zathum somnga den in Entir turin hming an ziaka lungleya Civil Hospital a Dr. Ten in Entir te hi sel na lama an har sana zotin an lo endik zelani MNF tlabung block 1 swan tuilian wanga shileng palthei ni awangin Health Minister in Free Clinic a buat sai sak chu lom omanti thu an soi Armed Veng South Branch Waimele ITI Urban Primary Health Center changko buat sa in Voin Khan Armed Veng South Community Hall at hona in Entir na neyani mi za somnga in Entir te chu Dr. Pathum nurse pakhat le technician patni ten an chisel na din hunan enfia saka at honin an thisen le zunte endik sakan ni a andam doi mamo te po at hona pe kan ni India sipai ten Kargil Indona a Pakistan an hne champha Kargil Vijay Diwas voi somni na pualin 90th Battalion BSF in Voin Khan Aizo Civil Hospital Blood Bank da torin thisen unit somni panga an pe Civil Hospital Blood Bank ka thok tu ten sagor tui chuna BSF muna thisen hi an lak sakani Kargil Vijay Diwas pualin BSF sipai te hiana thona in Entir na le van tlang ta na thil cha chi sang sang an lo ti to a Kargil Indona a sipai te na tho le ram ta na nun hlan tu te thalak sang sang te chu mi pui en thei turin an pho chhuak bokani Voin Khan Aizola kolom lai berin Celsius degree somni pakwa ani a avo lai berin degree somni ani hemi chung hian ra millimeter khat point panga asurani naktuk zirtop nia chuan kolom lai berin Celsius degree som thum vel avo ber lai in degree somni vel ani rinani jingdali le minute somli panga a nia chwa kanga lai daruk le minute ruka atlale ang Chief Minister Puzoram Thanga e ruwa pu na thubuai chu Voin Khan Prevention of Corruption Act noya Special Judge-in angai tua MNF President Chief Minister Puzoram Thangan Congress Party chu Mizoram chau ni lo rampuma an ta chle a President nei lovin shwai tu lubulin an ommek ti asoi khati zong kha chanchin thar kan ti chwa the chu ni